Mentang ini peka eka klub Indian Super League kabariu spatam nabarok ki khat art ligi klub Indian Super League mentaga samoy arajar arpeulai arpeu sau. Kaban sedang nadu ka arpeu arterik umenai September batkan kod adu umenai balai jongsnem arajar arpeu sau. Kabak khat ar kadega Jamshedpur FC. Kabadega klub naga jella Jharkhand. Kabala seng hausnem arajar khatnyau. Ka Jamshedpur kalayo banra ya ka Indian Super League Winner Shield haga samoy jongsnem arajar arpeu ar. Henry hadu mentaga klempat long kaladu jong ka Indian Super League. Ka jingdon pisa jong ka Jamshedpur FC mentau snem arajar arpeu lai kalong arpeu sau kulur tengka. Kabak khadway kadeka round class Punjab. Kabadega klub naga jella Punjab. Kabala seng husnem arajar arpeu. Bat kadega klub ka baningkong bankiu naga I-League syaka Indian Super League. Hadin bagalalong kaladu jong ka I-League. Ka jingdon pisa jong ka round class Punjab mentau snem kalong arpeu pra kulur tengka. Kabay shipeu kadega Chennaiyan FC. Kabadega klub naga jella Tamil Nadu. Kabala seng husnem arajar khatsau. Ka Chennaiyan FC kalayo banra arsin ya ka Indian Super League kata husnem arajar khatsan pada husnem arajar khatnyau khatpra. Ka jingdon pisa jong ka Chennaiyan FC mentau husnem arajar arpeu lai kalong lai peu kulur. Kabak khandai kadega North East United. Kabadega klub naga thai North East jong kari India. Kabala seng husnem arajar khatsau. Bat ka North East United ka klempat yo rung final. Henry kalayo pat ban rung arsin syaga semi final jong ka Indian Super League. Ka jingdon pisa jong ka North East United mentau snap kalong lai peu pon Henry kulur. Kabapra kadeka Hyderabad FC. Kabadega klub naga jella Telangana. Kabala seng house nam arajar khat khandai. Ka Hyderabad FC kabadega klub kabala mi bujili haga jaka jong ka Pune City haga jingle kai Indian Super League. Bat kalayo ra ya ka nam ladu jong ka Indian Super League dei haga samoy arajar arpeu ar. Ka jingdon pisa jong ka Hyderabad FC mentau snem kalong lai peu lai pon riu kulur. Kabanyau kadai ka East Bengal. Kabadega klub naga jella West Bengal. Kabala seng nadu snem khat khandai spa arpeu. Henry kala sedang banile kai Indian Super League dei nadu ka samoy arajar arpeu ar. Henry ka klemla banile kai pha agini ki artli ki samoy jong ka jingle kai ISL ka jongka. Ka jingdon pisa jong ka East Bengal mentau snem arajar arpeu lai kalong lai peu sau pon ar kulur. Kabanriu kadai ka Odisha FC. Kabadai ka klub naga jella Odisha. Kabala seng house nem arajar khat khandai. Ka Odisha FC kabadai ka klub kabala mi bujili haga jaka jong ka Delhi Dynamos haga Indian Super League. Ka jingdon pisa jong ka Odisha mentau snem kalong lai peu sau pon sau kulur. Kabasan kadai ka Bengaluru FC. Kabadai ka klub naga jella Karnataka. Kabala seng house nem arajar khat lai. Ka Bengaluru FC kalayo banra shisin ya ke Indian Super League kata ka dei house nem arajar khat khandai arajar arpeu. Bat ka jingdon pisa jong ka Bengaluru FC mentau snem arajar arpeu lai kalong lai peu pra pon ar kulur. Kabasau ka dei ka FC Goa. Kabadei ka klub naga jella Goa. Kabala seng house nem arajar khat sau. Bat kaderu ka klub Indian Super League kabayora ningkong ya ka ISL Winner Shield house nem arajar khat khandai arajar arpeu. Henry ka klempat yora ya ka namladu jong ka Indian Super League hadu menta. Ka jingdon pisa jong ka FC Goa mentau snem arajar arpeu lai kalong live khandai pon sau kulur tengka. Kabalai kadai ka Mumbai City. Kabadai ka klub naga jella Maharashtra. Kabala seng house nem arajar khat sau. Bat ka Mumbai City kaderu ka klub ISL ka baningkong baniora arsin ya ka ISL Winner Shield. Bat ka yora shisin ya ka namladu jong ka Indian Super League. Ka jingdon pisa jong ka Mumbai City kalong sau peu sau pon riu kulur. Kabaar kadai ka Kerala Blaster. Kabadai ka klub naga jella Kerala.
kabala seng hosnam arajar khatsau ka Kerala Blaster kadega klub ka bayorung hadu license syaka final kata hosnam arajar khatsau khanriu bad arajar arpw arpwar Henry ka klem la ben job ya baro license ki jingle kai final ki jongka ka jingdon pisa jongka Kerala Blaster ka long sau peu pra klur tengka Bat kabaning kong ka klub ka berius pa tam na baro kini di klub Indian Super League menda ka samoy arajar arpeu lai arpeu sau kadai ka mohon bagan Super Giant kabala seng na dus nem khat pras pa prabu kundai bat kaderu ka klub ka barim tam hadeu ba Asia menjuala tip eka kum ka mohon bagan bat de husnem arajar arpeu hadin bagala leg ban penyaso syaka Indian Super League bat latip eka kum ka ATK mohon bagan badai haga samoy jong snem arajar arpeu arpeu lai ka ATK mohon bagan kalayo ra ya ka nam ladu haga sin ga baneng kong haga jingile kai Indian Super League ka jongka bat ka dei ka sin ga balai nang benta ka Atletico de Kolkata bat haga ni ka samoy arajar arpeu lai arpeu sau latip ya ka ATK mohon bagan jaga mohon bagan Super Giant ka jingdon pisa jong ka klub mohon bagan mentau snem arajar arpeu lai kalong riu peu kentai poin kentai klur tengka bat gatam hadu arpeu wei klur yaga Kerala Blaster